出国那个 Schlemm 中午农山起码。Sangut ki khna narilom jangtia kila pau ha ke result Meghalaya Board of School Education ke bakinthum ke SSLC but HSSLC ke bala penbena mentaka sngi ke arpusau tri ke jemang arjar arpusau arngut ki dei ki bla rung ha ke first 20 ha ke result SSLC ke bakinthum ya downi one sajam ubala rung ha ke kerdan shipho da ke bayo distinction but ubayo ru hadu sanspa sanpuhun reu marks na ke Shangpung Presbyterian Higher Secondary School Shangpung. Kawai pat kadai ke Samla Hakiru Chalam na ke School St. Mary's Mazzarello Girls Higher Secondary School kabalawan ha ke kerdan ke bakhan reu da ke bayo distinction but ru kalayo hadu sanspa sapu pra marks but arngut pat kidai na ke HSSLC Arts. Udawni wan sajam udah ukon jong ke kong Delima sajam baru ba komplis espasa na ke Snong Shangpung katba ka Hakiru Chalam kadai ka khun jong kong resign tre chalam padu ba biwel klem na chiliang ra jowai arngut ki weipat kidei na ka HSSLC Arts bakintop ya Frederick Gwyneth Rinklem ubalawan ha ka kerdan ka bahnyo padu ba yo distinction ha baro ki subject baru bala yo ru South pa arpuhun reu ka total marks na North Liberty High Secondary School Jowai but ka Monken Jailin Singkon ka balawan ka kerdan ka basipo ka bayo distinction ha baro ki subject but ka bala yo ru South pa arpu ar marks na ka St. Dominic's Higher Secondary School Mokendeng West Gentia Hills u Frederick Gwyneth Rinklem u kon jong ka kong Lucy Rinklem baru ba hame hiwan dakar na lomperian katba ka Monken Jailin Singkon kadai ka khun jong ka kong Rihun Damon Singkon but late Dublin Sutnga na Mokendeng layo ru banyak keren but ki kattu kat ningut na pedeng ki khna halor ka jing penkre jong ki ye ke exam but ka thong puli jong ki nang ni shakman. Good morning, principals, sisters, teachers, and all of you, my dear friends present here. So my name is Hakiru Chalam and I get in the 16th position in the top 20. Thank you so much for all your support, your wishes, and first of all I'd like to thank God for help me throughout my life. And I believe that without hard work I will never reach here. So I thank to all the sisters, teachers for all the teachings and the lessons that they have given us, and because without them we will not reach anywhere. So my only message to all of you, my dear friends, is to keep working hard and never give up, even if many obstacles are there in your way, but believe in yourself and just trust in yourself that you will do it. Thank you. Mantap, saya mau apply pada Reader Semarang dengan Dok Dangken, Dok Hek. Kami jole pada mengai cek nang Dok ni klip mat. Dan kat kong result oya, memang semua oya Dok kat ni. Tangwa saya komen kami telak. Dan medong pun krek beri na ada hau pun krek tangwa tu krek kat kami ci arkentai sini. Để bốn ngam tu pay ở YouTube ngam tu để ông bạch ngam tu mình ông khỏe có lẽ để một lần đó ăn ta lẽ để full concentration để một ông ấy bốn lại một mềm cam vào để xem phần bông ta khỏe có anh đây gitu pun ta khỏe có đi để full concentration bạch ở đó để xem chua đây tiếp ở đây để ulti để viên decide đến để lại offline đang yêu ulti chua nhá để ông khỏe có full concentration hala to chikenta lani arkenta de sevi le abhai no hikai mana betai gi kamjo le yegi kamong gi practical gi test gi mut yele open e chwala do gi test hado gi exam score kamte cuma dipoi gi to reach system hiwan for exam de krek for test de krek de kamte saya mut ambe lagi test de prepare am tu do gi notes Daduk gi ông bạch thua bên Google để khám tâmใน Google thì bạch thua để sao nó thì lại á là đồ
time tot hado kelas 2 de letawan de shift na jawai public school de letawan pas menteri dem perkan lagi skor de kwa lah jawai don jan hanot jan husuk ngau lawan le de lah hanot dem de lah hanot de tes kita opening result od dia de lembag nang kai kita dah pencelur krek kot nga kita dah nga krek kot kita yulti nga kita dah wale nga kamjuk le i sem kilo kejar ente khamtam ni gi pa kita dah nga yu mk mo cumur kam gi kenja notebook do tha gi wa importance kam tuam ni kamjuk le principal wada motivation lagi sini kam tu mb por wa like mana free poru dan ada wan ban skur de aging kelam gi motivate ikna ikhat ha te dah ni Nam sedang orang tu bawa tahu yo 84% man amro komen ro kata-kata untuk 84 mo dan man yo kalau la mai nga ta kena ngang wa milis wa ka top 10 te nang sedang mo bawa tahu to raging skit ang boy wada expect wala kini yong te ang yo ham thok dengan mo tahu wa amro yo to mo wa am gi perlok nga wa am na sin Dominic wa milis teman dapat yo to skit nga te Hati pun man over excited comment ada compare sama comment hi teman man emotionally cak beda high expectation sih lo berot deh compare comment man nak tu comment hi expect orang mula waktu boy cak mat hi tangwa tu dia expect ada kata boy top 10 kam na wasdang hi the amma kising mabon kam the ngakat to man interest oh wiki curricular activities the himenta wiki yang program manda ki roi choir yang hachnong the kiam yang sen control himenta oh the kadu ki jenis la am ong to focus oduk hai record the hab kamte man yo to boy ki bi hab focus record uji gila ba dekat dengan semennya ong to hab man hab himenta hai wiki activities la the record di nado benai March April kam tu kita gi benai rap dunar kam record untuk bon program the kemoning senam bethan tu untuk bon rai bo piano tu rap bon kam te manda ho benai June July kam tu ho benai July am perception hite teman raman the serious itu kam record te hite the play tu the MG program M1 program high school benai August and pressure sih terabun kam tu laduna hagi kisni ki por bon kam ta duna hi ki por record tang wa kata la am bai record bai am kisni thau wo am dai dam wa krek kisni mende we pat tepat di la record sa am revise pun la untuk pada class 5 pada class 12 ila ini class 5 kam class 5 kira yo second no the class 6 la second class 7 yo first class 8 lay of first the class 8 than your man topper your school ini the class 9 the second the class 10 your 87.83% the W2 the mod the lie the science the lie science class 11 the chong class 12 or the janda the siao dulu you le bahad the science the dong dia macam ni the pan school yang ini tujuh yang the man for class 12 the Omat le bhag yo sisi ni the man yang kami cuai kat kami senyawa the man yang digi yo le bhag kami kau cuai 11 warap duna 11 untuk the kesai saat nanti le bahasa kata pelan yo pendap cakap bachelors the man tidak boleh the boy kau yo keraki competitive exam ni Taki ki kubor kwa PUE ki teman ki pra kena skor yo bot yo kena sampai wa kwa au to wa tor de waro hab kre tor ha kakot hab kre hab himandai ki curricular activities the yo man broad hi ke ben yang the way se bila hab kre stom kam jo nang tene ha asin bilang da ong to hard work pays off the hab kichtom yo wa trang wa angno the way se bila klam namalin wa habok pe in kong try oblai lada man kemo iro blai te ye iro le bha te kam ka favorite bible quote yang ai na ka
GTU polos Ciki Kristana Philippines angga lenang ko sod kat lay angga ngala ek baro ha utau basan bolenga dekat dengan semen lekam tehi dewa kemo baru baru belai nengkong tige bo le bala kat haki kat pm kikam ko le pasti yo ye kurak ikanit teman dasnya man ha pergi tu macam kelas 12 mock test inang kam tu school tasnya auto berok ki man ki basic la man dunna ha ote tas ta ong ibo la da continue bo de kini ba ye he ruk le bha ta hun man sen he la hun he man yo boy pas ti ye pas tang we man ye pas phan ta silat cerita ta ong banu silat cerita tanang la ila da ka arts te le bha no da ka arts Kami nanang semua yursau yang kan hida bas bau engu iyo belat dengan rat dari Rusmario engu gino hikai yang skor iyo ada ya ruti yo kau kena skor berkam tam engu iyo principal yang skor le ambet dengan ba kecing ya ruti yang kaman motivate ikena mudia baru berkam tam emu ini gubi peyu gubi kai ada kerucuan klaim mukawan ebor fame wi utak do skor rai hadu hajung la bat I hajung sami wara gubi nadu yo ngersau metrik yang walda penkhariat wi pas mau hanan empos kita dokter la mupo hek ni kanti en hite yo luti rai em ong yo luti do po hek ta thong mo te ibu aku awak mut I bagi paju pun bor hai ki khani I kulit por yo krat te khani kam kre yo kot kan kam ong orga ong man rar pe kre snen em pelut ulat te por kam yo luti I kan rai nge kam ong pelut por yang o khajak rai hete por khajak o full concentration lete down por to thong te các bạn đọc ở thì sao không dùng cái sâm mờ có gì vô vào là cam cam vô để cổ ông như này làm chỗ phân bón vào phải có cái cam mì mần giống ô nhau thụ giống ô nhưng trong cái mì mần có làm một lần vào sao Kublai yo belai buat rekat organik school home muslim lek kamjo wei nadu sedang di result omi yang kelas 12 science kamu de yogi siap kemen I kejing lek bahaya yang kena yang I wei pass lut ki wei hiju I por 1 ki ha ke top 10 position yang ke science stream hari ni singi lek kamjo kemen dei kamu school ni bahawa kini ke art stream ke yang I nadu sedang ika yo I ke 100% pass buju em ci sin lek o feel with lek kena nag art stream yang I wei ki kena yang I manus nem jan poi gi ke top 10 position dan race yang komen wo belai ho news nem da jubabu ye kretstom yang gi nong hikai ye kretstom yang gi kena skor wei Frederick Rinklem ho news nem da sia o ke top 10 position yang ke class 12 arts yang ke exam go da conduct da Meghalaya Board of School Education. Te kopen kemen ngam to du wo yo u ke top 10 position. Dan re jo I por kan siao kemen nga wo yo wo ho news nem ni somehow kan dingot ki kena kyong I ki wo yele I ke exam lip how lingot 1 ge ke first division. Wei haga art stream man ga ke ke kubor go baha ye kawan school le o yo kena ke first division we dus nem live howly ne ke somehow kending yo ke first division we ke second division em sdu kat kending kena yo we ke distinction le yo I ki subject yo pair kena yo distinction gi ke English yo distinction gi ke C ke education ke geography ke social science ke political science te kini is dem to is nem go wo the dwai yo blai Wato how news number 1, news number Arhausan, Arjal Arhausan, ke school yang I daw ko Arhausan senang. Wei kecik dua yang ayo belai news number hi urawi, wo yo I result ko miat ke art stream. Wato agis dem go delay ka bude chemi, I kena yang I lek bahagi kelas 10 board exam,
class 12 science board exam we dap ada jik meni go kro au news nem wagi kena yongi tele bahagi wat haka art stream kini penyoga wag skur yongi nangku wa sikmat i kuble yoro kena yong class 10 kena class 10 yongi le tele bahagi aga exam yongi we MK cispa arpo armut kena wile exam yongi we open kemen nga di result yung class 10 ntawri wa bon ki first division ki cispa arpo armut adun rupang nyaut yo ki first division mereka open siaw kemen nga kau principal open tawa hagapor wale selection ni kena yongi taw wale pawut ki kena feel gi hagili so subject ay pot selection. Nanray kau principal memkwa okso iki ay pot selection. Motivate iki, yarap iki ay pot chuti. Wai sniaw kemen na gitu gile hawut. Ar hawi mut pasti. Wai du kendi mut go fail, wai tak du kita go fail. Na score yongi. Tawa the good side of the story is 21 out of 30 have passed rather than the 30 being disqualified in selection. Kasi nga komen kini to encouragement ni ginong hikay yongi. We gajo ko po to encouragement ni gini kana go mem le ba. Nang o crech tom kita du chwa exam. Ni iklam mo katu ka ningot ni tigi kana. Ang isa mo kle isa kajet to sir ya distinction ni. Diba ko pentemen nga to the realization yang kana one go adin ni result. Jing em kamu man yo kis kiwa minot we yo crech tom ni pure yaki ni student kau principal siang komen ole ginong hikai yong itu jing crech tom yo ki woro jisnem de yo ki khai yo so wo bang ke di sini dan yo wong sibon and they congratulate ginong hikai yong ke class 10 ke class 12 arts sesisin ni no hikai yong ke class 12 science ya ka jingkret tom gyoki we kamjo i bagi pa yung di kita skor we kena skor hero we I wish them all the best and I hope that they will set a trend for the juniors to follow in years to come jadi gini gi kentin kejet kuble yoro kena skor yung i we gontok yung ini gi skor le to the bahag di exam I wish you all the best in life. Belajar bon pada wan he senang suku ya ya sam lang gani kejin kemen yang ikam ke skor ngakam ke head yang ke skor sekian dapat ada jing sangu yang belai trekirat wa ada ya rabu da eu i kejin kerku gani ke skor lang bagi kena yang i kam tam ga hakiru pada wan ra ya buram gani ke skor da yoluti hi na do wa dang sedang gini kena upai ja kelas 10 da identify i ki kam tu ci leso mut ki kivi lam tak mut waduna re mut yakini mut damut dor ba upai ke cara khat ta khat do ta yo ai ka khubar bha wasnya komen bha ne step paromi ke result ta kino kai warai em langi ta lajan warai jauh angi jung kmat komen ni ma hadin kendis nam pai di kena yang i chakmat sang mut skia yo lai na punta kan ke jengker khu ta sang mut ala ya ka hakiruhi ka kena yang i wa minat ka wa mta do ka book knowledge man ka kena ka wa smart uchim banta ki wi jing ki activities kham tam ki science exhibition ka district level ka state level ada poi ka ta sang suk i na banta ka ni kena ka wa crash tam sang ngol la ki begi pa yang ka ki wa penchlur ki wa man ki wa tip obot den ki khan pai i ki kena ki wa krakot i radap jing kemen te i kemen ni wa kan ni ka jing kerku blai man go ka jing e man sem ya ki kena ki wa bot den ni ka hakiru kam tam ni kena ha ka ni ka school ha ka district ora ka te jan do ite hi ka blai chbon ta sam suk e ka ni ka sni dap ida kemen ke media wa lawan kerpang ban wan jingo ya ka school jungi ha ka jing yo ya ka ne ka result jong ka SSLC bat ka HSLC kerpang namanta ini i khun i jungi balawan chakman
but iba la secure ya ibai na ka top 10 but iba lawan syakmat ngi na ka school ngi dap ka jing sungu ya pi kum ka media lawan ban ai jing kaman ban ai men sim lamru ya ini kun but ya kan ka school ka jongi ku Malaysia jarngu but baar ngadap ka jing sungu ya ublai ubala ayangi ki jing kerku kerdo bala ayangi ki kena school ki ba ie ki ba tips ngi bat ki ba duriap ha ki jing pule ki jongki ka jing ku blai yo blai bala ayangi de ka jing ai jong blai ki bangi la yo ya mungkin ki kena ki ba tips ngi bat ki ba try shitom na manta ban le pha ki exam jongki ka ba lai nga dap ki sungu ya ka management hi bro kuai kerpang kerteng jong i Father Henry warba Father Don Bor kurba Father William ngi ke management ngi pet ngi jingo ya kane ka institution ngi khot ka Don Bosco institution ka bangi ainam hau Saint Dominic Savio jong kane ka school te haka kerteng jong ki ka management nga yang ngabat nga penpau ya kane ka jinsungu ya ka neka achievement ka bangila yo akane ka sngi na ka banta ini imon kenjai singkon ibala secure ha ka top 10 te ha ka kerteng jong ki baro nga yeng hane ban penpau ka jinsungu ya baro ki staff members ki bala mi bala shong than bat ki ba dang tray ta hadu kane ka klepmat te ka jinsungu ya baro kino hikai ki bala don kti haban penhe pensan ye ini kun jungi ban penyo hadu kane ka kerdan Malaysia jarngu na menta baro kino hikai ki bala tray shitom mi dapat sngi ban yarap na menta ban penpoi syadu kane ka jingjob na menta kan no shisha kane ka school jungi ka dap ka jingkeman ha ni ka sngi te kentang iwai ngadap da kajing keman ha kaba ki principal ki barim ki bala tray shitong ru na manta ban penpoi ban yarap ki kena ki bakum kine ha ki snam ki bala lai ni la yo ru ya kato kat ne ki kena ki bawan shikman bat menta ki bangi ladon ki gap kato kat ne snam bangi musim la yo ya ki rang ne ya ki position mentaf snem padangi yo biang saisian kan kadap ka jingkeman bangi yo biang saisian banwan ra ya kanam ko burom na menta kini ki kena namar kalawai ba pernah jong kini ki kena hi te dap ka jisungo ibar ki principal ki sister in charge kinong hikai ki kena school bala yo ban one school ha kani school kerpang ngakwa ban mention na menta i Father Carmel Marthong bela long principal haswa bangan shim balingan shim ya kanika post ka jong i bat ngang ngashpeni itu ya pi bang adang shu shim ya kanika post mentala shibana shitangi ai nga la join ha u April khatwei tarik mentau u ni benai beladap bat ngala shim na ka post jong i Father Carmel Marthong tingai ku blai ya i ban ngai ku blai ru ya baro ki baladon kti ha kan ka kam ban penjob ya ban penuawan ra ya kan ka jingjob ha kan school ki HSLC bagi SSLC bagi HSLC ka HSLC percentage ngi yo kendai pun riu pon nyau bat ka HSLC ngi yo kendai pau pra pon sao kini ba ngi secure mentau snam bat ngi tips kam ba nang ne shmat din ba ga nuksa ba pha jong ini kun i mon kin jai len singkon bala ai nuksa ba pha na menta baro ki kena school Saint Dominic nang ne shmat ngin stress tom ban bot kan nuksa ba pha jong ini i mon kin jai len singkon ban yo ban long ki top 10 school bat kham tam er ban na menta kala wei ba pernah jo ke imna kasalang hi kilong ye long sam jungi kin sabah ke ba ya Desipun wa ban kerpang pi kham tam kan diga ban yo kan diga kena bagi ko school yo i ini ko ong i pi wa ka jinlong yong ka na lang ken le yo ka lai school ini ka kena ko ngosnen ko hem pentahoro ka activity ko wan jakman
quiz competition, speed competition. Ki ni program gue ama posko kahin benta ko, man ko kap ke leader yang ke school. Tejo por hapo kelas man ko kena ko minute ko up but ko biang kata common sense ko kuli jing kepi ko man very sensible questions ko yara bekau ko cakman. But sakobi ke jinglong yongka is a sense of determination. Ko man determined. Ongko ha kelas 10 miss ke position haga top 10 top 20 mengyo ko tang ongko ha kelas 12 kong yo but itu kintin de ongko la yang kam kelas teacher MR section ka am section A ka section B ke bi kelas teacher am dengan section A the oika if you want you can, and she said I will, and she did it. And kata itu macam kemen ko krobha man determined. Kalau ada percentage high bahal, there is still scope for improvement. Tangwa, man expectation yang ka di yo ka, tapi boy ko dap suka ko ka top 10. Teman ko kam ka jing pencelur yang ka, ni cik man le udah bahal. Kata itu jing yang ka. Balaman ikna, hakan ko kam man ko celur ko work activities wan ki cakman ka jaben yang kile man broad bahago dalam itu ujo kile ya kata painong kamu kuat ketika jingyo ko yong na pat yong ikina hikai hebertu ikina hikai woro posko but ko khaddo siam kuman I wa kini ikina yong I yang ka ber kibitu wan udah pas le they have confidence in us, they trust us, and they depended on us, on our guidance, and we guided them as much as we can, and we have tried our level best and we could see the fruit. So we are very happy. Man kemen baham man yo itu so boda am kucing chani tiba I chanong kundong they have no other means. Only teachers will be there. No tuition facilities, no other guidelines. Only on the teachers, and they have faith in us, and we did what we could, and I think they received what they deserve, and that is the fruit of success. That's all. Thank you so much, and I wish her all the success in life. In her graduation, she'll do much better. Post-graduation, in all her undertakings, I wish her all the best, and I believe, I hope she will always do the best.